Gvozdenović. Gvozdenović može i pucati Gvozdenović, ali negdje je tu zastala lopta, pa Dabro i evo pogotka. Evo pogotka, 73. minuta. Pucao je Gvozdenović, zapela je negdje u šumi nogu ta lopta. Odbila se do Marka Dabre i Dabro zabija svoj 19. pogodak u prvenstvu. Proigrava Vrdoljaka, da vidimo što će Vrdoljak odmah iz prve traži Gvozdenovića. Gvozdenović se okreće, ima dobru šansu, ako puca to će biti gol. Tako je, vidio sam odmah čim se okrenio Gvozdenović da ta lopta ide u gol. Snažno je odapeo, ništa nije mogao. 90. minuta, 2:0, Bojan Gvozdenović.